پێشهاتین شەرچنە و ئەو تەفگەرە دیپلۆماتیک دێ چەندێ ئالیکاریە ئۆکرانیا بکە نەجیب باڵایی نەها ڕەسەخۆ بمەڕە نەجیب دەم باش بەریان بەحسێ پێشهاتین مەیدانین شەر بکەن ئەف تەفگەرە دیپلۆماتیک تێکردن و مەدیان دامن کۆنگرسێ لۆ کیڤون یەکەتیا ئەوروپی دچن ور وێ چەندێ پشتەوانی بدە ئۆکرانیا بله دخیل وقت تجیگوک و شاندا پایا بلند یا امریکی روژا شنبه اوکراینیا بول گلک بر پرسان جوین انجام دان ایروجی جه یکیتی اروپا آنکو بیجین یک جهسترین ولاتن یکیتی اروپا جه آلمانیا دو وزیرن وان سردانا اوکراینیا دکن دناف دا نانسی فیزر وزیر نافخویا یا آلمانیا هروسا هوبرتوس هایل وزیر کار و پرسن جواکی اف هر دو وزیره سردانا اوکراینیا کرنه و لئرپنه بنبو چون بوخ جی او هرمی کو دهات گوتن کم کجی لهاتنا انجام دان آرمان جا سرکه وکه حتانی که هات یزانین هر دو وزیر کار و وزیر نافخویی جبوه که چونه جبو آلیکاری و دستکرنا یا آودان کرنا اوکراینیا جارکا دی پشتی شری بله هر وصا وگراندنا هند پنابران کو تی گوتن 900,000 پنابرین اوکراینی حال آلمانیا هنا او دخوازن زی آودان بکن و زی وان پنابران وگری نجيب اگر بحث وان تفكير دبلوماتيك اوكرانيا بكن همان دم وزير دلفي روسي مادبيز دنگو باس عند المصري بوش بكم كار عربان داخلي وسردانا ولات اندين افريقيا بكا او چندي اليكاري بكا كو او دور قرتنا على السر موسكو بشكينا دخل سردانا لافروف پشتی سردانا یا سروکی امریکا جو بایدن حال رجحلاتا ناوین اف سردانا یا لافروف بو باکور افریقیا و انت ولاتن باکور افریقیا بتایبت بو مصر و بو اثیوپیا وکا پهنگاوکا گرینک یا دیپلوماسی ته دیتن جبر کو نها دزانی هند پرزگریک لهرم هنا پرزگریک دنا برا اثیوپیا و هرم دنیا سودان سر بنداوا نهضه هنا روسیا دخوازیتن رول خوی دیپلوماسی و روشه دابین و بدت دیار کردن کو روسیا نلجر امبارگویه باندورا امبارگویه او قصرنینا و هر وصا دیپلوماسیت اویجی بهزا اوی گلک حوال و حوال بنت هنا همو پار زمین جهانه چل آسیا بیان باکور افریقیا بیان جیل ولاتن دن ین سرانسری جهانه نجيب ديسان دي ميدان الشر بيش هات چهنا ايرو داخل بسبورن ين شر ين جنگان هر وصا انستوين تايبات ين كو لكولين السر جنگات كان دبيجن كو نها شر اوكرانيا كتيت قناغا كنودا او قناغا نوتشيا دبيجن كو او تشكن حتى انها هم بريطانيا هم اوروبا وهم امريكا دانا اوكرانيا رول خوديتيا والهمبر هيرشن كو ارتشا روسي دكا لشكري اوكرانيين ها ترساوي يعني بيتشواني و اوكرايني هيرشا دكان بتايبت ودنوچين وجد هبوكو برپرسن لشکریین اوکراینی گوتیا نممکنه کو هزین روسی بکارن خارکیف یا کل رجحلات و باکور رجحلات وی ولاتیه هر وسان نها آمادکاری هنه کو اوکراینیا دبه خرسون جردست ی روسیا بینه در و او پرن سرکه یل سر ربار دینپرو آنجی دینپر یکوتینا خرسون او پر همو تک دانه و لشکر روسی حتی رادکی چنبر کریه و دکارن خرسون کنترل بکن نجيب باڵایی لە پێش کنگرسێ بەمەڕە بوو سپاس